my YouTube channel Sermon Tumong Vlogs. Tonight tong kan chatong tong ni ang so an lo. Asi pini mange nitum hamrang ni jem tu jur po ham. Asi vlogs na tumong lang apen YouTube an son kenak klang po views da apen development ni hin karbing long clearly development ang tum te kono po. Asi vlogs ang lang bom tha. Siapa highway kumar deh, siapa highway lagi. Kangkang tuar lincita. So guys, tumbang kayak gini tuh, cukup mantap friend kali yo. Hello guys, sampai nang lo, wah sih, tunjuk lagi MC. Hello guys, labang gang lo ngapam yo rong hidi, kita motor lo. Naman ang oray kapon ito. Ilong lang ng plan. Mga labang kaya hamran rong hindi kitang tuwar ba damang mo yun. Naktupi pa rin puro hindi rin sila tuwar lang. Kapso ang tita dolan. Tuwar inong tuwar hindi. Không là thế là đẹp luôn. Cứ là một nơi tôi nói phu cho bạn là đi là phu phu nhà này War bang có thể mình xem lo món kia tập số lo đi theo lo đi vlog xem lo lang tụt kita món kia hamran ben phu rồi đi bên đó War bang nó xem lo tập số ăn nằm kia kita nhớ lại đi kêu sẽ bao nhiêu dropping your lane and đi ở lane juga nó có được một chút dari this không mà views thì là mê dengan sama dengan orang Banda video này rồi hôm nay thì chúng ta số long rồi không như kia thì anh không hả luôn gì đấy giờ định tăng luôn sẽ có cái gì long Stop. Long kita views kilan mega velo long hai velo. Jadi parting long dah happy. Lihat gimana? Ini kita mau jadi dah nih. Mangke ang sartung bari isiwa teke me kilang na dunia ini dim dala jaya yung don't think that they have a dog to go on to the
tay vậy lang chỉ nó làm ta mình nó sẽ mà chuyện thằng đây mình là chỉ này cho nên anh ta đi qua đây làm vậy lang ya mà chúng nó sẽ guys, abang ke Pondok Bay along Tula, historical place lo laga, location ke tepi lah. Bueno na. Jaga pilot tu ha. Neo skin construction. Lada ke Pondok Bay lang tuk le ya Franco the nombang ke bijat le ya tai thip lo carving long mari lagi west carving long depan lagi ambren tam wa apu ke dak antu tipen charli oh so guys finally nomang ke ni tum brand west carving long binguna sana le lo asin adin lang me pe waterfall di pani sam pilio lang me kan lagi di kulang semua no pe lang west carving long ambil kang kena lah so guys, non ini vlogs lang ke pancing ton kokwa. Ay tumus tami vlogs lang sem like, share, comment, picture dan subscribe ya. Hansin support mo mo. From dari fans, kita dulu. Thank you.